memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta hidayah kita semua dapat senantiasa berkumpul di Masjid As-Sabil yang kita cintai ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka ibadah rutin kita, yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil serta doa bersama. Salam serta salam senantiasa mencurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya termasuk kita hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan susunan bacaan ibadah kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pengumuman Al-Fatihah, yang ketiga yaitu pembacaan suratul Yasin, yang keempat yaitu tahlil, yang kelima yaitu pembacaan doa, dan terakhir penutup. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu adik sekalian, mari kita buka rangkaian ibadah kita pada malam hari ini dengan membacakan dulu kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon kesediaan pembacaan suratul Fatihah untuk saudara kita yang sedang mendapatkan musibah. Kami mohonkan doanya agar diberikan keselamatan serta kesehatan dan dijauhkan dari segala bahaya bala dan musibah. Inna hadhihi wa ummahatina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ibu-ibu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya yaitu pembacaan ataupun pengiriman suratul Fatihah untuk almarhum dan almarhumah kepada kita. Yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Dandi. Kepada saudara Dandi. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi karim Muhammad summa ila arwahi. Allahumma ibu Cikma binti Hanud, Allahumma Erlina Yuswiriyati bin Alamin, Allahum Maryani bin Alamin, Allahum Mastul Anwar bin Alamin, Haji Abdullah bin Siddiq, Asmat bin Siddiq, Abdul Manaf bin Arafin, Nurin bin Abdullah, Ruslan bin Yakub, Umar bin Toib, Muhammad bin Toib, Muhammad
bin Haji Abdullah, Kiai Haji Ustad M. Ali bin Umar Toib, Kiai Haji Ustad Ahmad Muhtar bin Umar Toib, M. Umar bin Anam, Haji Muzidah binti Halim, Haji Hindun binti Agun, Maya binti Al-Halim, Faliza binti Al-Halim, Ayuna binti Al-Halim, Umi Zainab binti Haji Abdullah, Umi Kalsum binti Haji Abdullah, Robiah binti Abu Somad, Siti Habibah binti Haji Abdullah, Siti Hawa binti Haji Abdullah, M. Narifa bin M. Hendrik, Marjono bin Lukman Hakim, Bahari bin Dahlan, Iskandar bin Sani, Yasid bin Saulik, Marsid bin Hasidik, Asmur binti Mansid, Susanti binti Sudirman, Saridi bin Asti, Arkan bin Umar, Robudin bin Arfan, Sundari binti Arfan, Nur Hasanah binti Muhammad Akhir, Nyanyi Rohani binti Abdullah, M. Azam Rinaldi bin Yabus Subhanang, Ranto bin Paimin, Udira binti Maria di Raksa, Buja bin Sutri, Ibrahim bin Muhammad Soleh, Jasia binti Muhammad Zain, Dasi binti Icot, Haji Bahar bin Arsyad, Haji Nurani binti Haji Karim, Suratno bin Suratman, Sudira binti Cakrawiro, Edi Turkidi bin Ahmad Sayuti bin Dola, Maryam binti Mansur Sentono, Sabdin bin Ahmad, Toyibah binti Abdul Andi, Haji Sukardi Tariya bin Tania, Haji Kusmala Ningsi, Haji Anawi bin Soleh, Haji Siti Nur Hasanawati binti Haji Syamsuddin, Kiai Agus Arahim Nungci bin Kiai Agus Nungci, Raden Usman Soleh bin Raden Soleh, Haji Nyai Nur Asia binti Kiai Agus Nungci, Supriyani binti Raden Usman Soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, terima kasih pada saudara Devi. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pasti ada kita yaitu membaca surah Yasin serta dilanjutkan dengan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Rahmat Kurniawan serta melanjutkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Saiful.